Ovih dana se podsjećamo navršava 31 godina od Sijekovačkog masakra, prvog masovnog ratnog zločina na teritoriji Bosne i Hercegovine u kojem su učestvovale i regularne jedinice države Hrvatske. O ovom zločinu, ali i drugim tragedijama koji su doživjeli Srbiju u BiH, ali i njegovanju kulture pamćenja, razgovarat ću sa vršiocem dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktorom Nuždićem. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, kao što sam i rekla, navršava se 31 godina od Sijekovačkog zločina, odnosno masakra. Hajde malo da podsjetimo i naše gledalce koliko je tada stradalo Srba u masakru, odnosno Milji Zečević su na kućnom pragu, evo, ubijena 3 sina i suprug. Tako je, 26. marta ove godine biće obilježena godišnjica i to je, dobro ste rekli, prvi masovni zločin u Bosni i Hercegovini u ratu. Moramo se uvijek podsjetiti da je već početkom marta, 1. marta, došlo do stradanja srpskog svata na Baščaršiji, što je ujedinio značno početak tragičnog sukoba u regionu, kako je to definisao Dejtonski mirovni sporazum. Međutim, ono što je specifično za Sijekovac jeste da je to prvi masovni zločin i to uvijek moramo da znamo. Prvi masovni zločin se desio nad Srbima u selu Sijekovac u Bosanskom Brodu 26. marta 1992. godine. Naime, tada je na svojim kućnim pragovima likvidirano 9 lica srpske nacionalnosti i tu ne možemo govoriti o bilo kakvom obliku pružanja otpora ili bilo čega i to je čak i sud Bosne i Hercegovine u presudi Zemirju Kovačeviću potvrdio da se neupitno radi o licima civilima, znači sa statusom civila koji su likvidirani na svojim kućnim pragovima. Neki od njih su likvidirani na način da su prisiljeni da legnu potrebuške, prislone glavu na zemlju, onda su najbrutalnije likvidirani. Tako da uvijek moramo imati u vidu da se taj prvi masovni zločin desio nad Srbima 26. marta 1992. godine i evo, nažalost, već 31 godinu od kad se desio taj zločin imamo samo jedno lice koje je procesuirano, upravo ovaj malo prije pomenuti Zemir Kovačević, koji je dobio sramotnu kaznu po mom mišljenju od 10 godina. Zašto? Zato što je 9 lica ubijeno taj dan, a pogotovo je žalosno izrugivanje pravdi da niko osim njega, nalogodavci koji su odgovorni za sve to, nisu nikada procesuirani. Veliko je pitanje da li će i biti procesuirani s obzirom na to da smo i sami konstatovali da se radi već o 21 godini od kada je ovaj nemili događaj se desio. Naravno, ne treba zaboraviti, nije tu kraj patnje sijekovačkih Srba i narednih dana Srbi u Sijekovcu su ubijani. Najmanji broj Srba koji je likvidiran u danima do oslobađanja Bosanskog Broda, tada još uvijek Bosanskog Broda, je li to od vojske Republike Srpske u oktobru 1992. godine još najmanje 10 lica je ubijeno u Sijekovcu, a uvijek se nekako stavlja u zapećak i ne govori se o tome, cjelokupna imovina je opljačkana, uništena, što je doslovno onemogućilo nekakav normalan povratak tih ljudi nakon što je vojska Republike Srpske oslobodila Sijekovac u oktobru 1992. godine. Ja ne mogu da ne pomenem, odnosno da ne govorimo i o martovskom egzodusu Srba iz Sarajeva. U Sokocu i Palama je nedavno obilježena godišnjica. To je važno da njegujemo kulturu pamćenja. Centar mnogo radi na tome. Vrlo je važno da mladi ljudi, oni koji će tek da se rode, znaju kroz kakvu golgotu su Srbi prošli, ali isto tako da budu ponosni na svoje pretke. Tako je, izuzetno bitan segment kojim se centar bavi jeste kultura pamćenja, kako bi ljudi, upravo ovo što ste rekli, i sjećali se događaje koji su iza nas, kako nam se oni ne bi ponovili. Možda je malo otrcana ta fraza, kaže da je istorija učiteljica života, ali ona jeste sigurno nešto što, pogotovo za srpski narod, itekako je važno da znamo, zato što nam se periodično ponavljaju ta stradanja, počevši od turskih zuluma, oslobađanja od turske vladavine preko Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, gdje su Srbi izlazili kao najveći stradalnici, a nekako opet nismo imali u našem narodu tu kulturu pamćenja koja bi nas upozorila na događaje koji su nam se desili, da nam se ne bi ponovo desili. Ovo što ste rekli za sarajevski egzodus jeste jedno bitna stvar, ali i simbolična na neki način. U Sarajevu je sve počelo 1. marta, odnosno već prethodno 29. februara i 1. marta sa nelegalnim referendumom gdje su Srbi kao narod koji je od uvijek živio, i to moramo uvijek da znamo, na teritoriji Bosne i Hercegovine na najbrutalniji način preglasan. I onda je došlo do ratnih sukoba. Znamo svi šta se desilo 1. marta na Baščaršiji, ubistvo srpskog svata, starog svata Gardovića. I onda imamo simbolično, kada smo vidjeli svi nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, da su sarajevski Srbi
doslovno svedeni na nivo statističke greške u gradu Sarajevu i, nažalost, mi danas imamo iz federacije nekakve narative koje govore o tim Srbima kao nekim došljacima, kao da su Srbi bili na nekim brdima, da ne kažem drugačije, došli u Sarajevo. Sarajevo je bilo vijekovno srpsko, Srbi su živjeli u Sarajevu, oni su bili sastavni dio tog istog grada. Koliko god se neko trudio da prikaže to Sarajevo kao multietničko, definitivno da ono više to nije i da su Srbi iz Sarajeva najveći možda prognanici, sigurno definitivno u jednom gradu tokom proteklog rata. Početak suđenja četvorici hrvatskih pilota zbog raketiranja srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti je neizvjestan. Vrijeme prolazi. Oštećeni, nažalost, umiru. Može li se očekivati da u avgustu počne? Imate li informaciju da počne suđenje? Apsolutno je problematično uvijek pitanju suđenja kada su u pitanju hrvatski državljani. Naime, Hrvatska kao država zabranjuje izručivanje svojih građana u skladu sa svojim ustavnim odredbama, a istovremeno ne čini Bog zna šta kako bi pokrenula pitanja procesuiranja zločina koji su se desili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ako gledamo prethodne iskustva, izuzetno je neizvjesno očekivati bilo šta, zato što u prethodnom periodu nije bilo takvih situacija, takvih slučajeva koji su procesuirani. Naime, nije to samo problem i sa Petrovačkom cestom. Postoji masa ljudi koji su počinili zločine u Posavini, inače Posavina je onako jedno područje gdje su sistematski rađeni zločini nad Srbima tokom rata u periodu 1992-1995. godina. Međutim, zbog upravo tog neizručivanja njihovih građana, većina tih zločina je ostala neprocesuirana i neki od ljudi koji su bili počinili ogromne zločine, već imamo informacije da su umrli u Hrvatskoj, tako da je sasvim jasno da veći broj njih nikad neće biti ni procesuirani, odnosno da srpske žrtve neće doživjeti satisfakciju, barem u vidu, što bi rekli, ovozemaljske pravde i procesuiranja tih lica pred sudovima i pravosudnim organima. Evo sad kad upravo govorite o pravosudnim organima, 27. aprila presuda general takozvane armije BiH Ramizu Drekoviću, optuženom za zločin nad srpskim civilima na području Kalinovika. Kako su vam očekivanja tu? Očekivanja su takva da očekujemo osuđujuću presudu. Međutim, ja uvijek želim da budem oprezan po pitanju ovih presuda, zato što, nažalost, ako bi pričali o pravu i pravičnosti, tu nema nikakve dileme da bi Dreković bio osuđen. Nagledali smo se ovih prethodnih godina svega i svačega po pitanju presuda gdje su donošene neke presude koje su neshvatljive, jednostavno nerazumljive i meni kao čovjeku i kao pravniku. Tako da ako budemo govorili o pravdi i pravičnosti, tu nema nikakve sumnje da bi Dreković treba biti osuđen. Međutim, kažem, uvijek ću biti sa malom dozom opreza, jer iskreno ne vjerujem pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. To jeste, do sada me one nisu ubijedile da rade po pravu i pravičnosti. Evo, kako komentarišete dosadašnji tog procesa, odnosno suđenja Ejupu Ganiću i još devetorici za zločin u Dobrovoljačkoj? Pa možemo skoro... Nedavno je odloženo. Da, opet je odloženo i nije to samo slučaj sa Ejupom Ganićem. Inače, veći broj slučajeva mi imamo problem i sa Atifom Dudakovićem gdje se u nedogled odlaže to suđenje. To traje godinama i na kraju krajeva odgađanja su pod nekakvim nerezonskim uslovima. Kod Dudakovića je pogotovo bio problematično u periodu korone, pa smo mi tadašnji direktori čak u jednom momentu ponudio, naravno, onako više sarkastično, da pružimo pomoć u smislu testiranja svih tih optuženih lica i lica koji učestvuju na suđenju njihove odbrane, jer postalo je jednostavno degutantno više oko održavanja tih ročišta i suđenja. Suđenja traju u nedogled. Evo imate, kad smo se već pričali o Posavini, recimo i slučaj Đuri Matuzoviću, to traje već od 2017. Sada je 2023. godina. Tako da jednostavno ti procesi, svi koji se vode, ti maratonski, dugogodišnji, onako ostavljaju gorak utisak i žrtvama. Zamislite vi samo kakav je to stepen ponovo proživljavanja svih trauma i kad znate da su neko ko vam je nanio zlo vama, vašoj porodici, to traje u nedogled, doslovno je to jedno ismijavanje i pravdu i pravičnosti. Tako da je, posmatrajući prethodne postupke, identično i sa Ganićem. Znači, ne možemo više znati uopšte ni kada će taj proces biti okončan i na koji način. Evo, odnedavno ste na čelu Centra za istraživanje rata ratnih zločina i osim aktivnosti prilikom obilježavanja važnih datuma, šta je to što predstoji, odnosno na čemu trenutno isto tako važno radite?
Tako je, odnedavno sam na poziciji vršioca dužnosti direktora, nisam odnedavno u centru sam 10 godina i prošao sam doslovno sve stepenice od višeg stručnog saradnika preko rukovodioca odsjeka, načelnika odjeljenja i sada sam na mjesto vršioca direktora. Ono što je specifično za centar ima dobre osnove i moram i ovu priliku da iskoristim da se stvarno zahvalim prethodniku, bivšem direktoru gospodinu Miloradu Kojiću, koji je stvarno na jedan nesebičan način vršio ovaj posao krajnje profesionalno, idući čak i nekada preko granica, ugrožavajući svoje vlastito zdravlje. Ono što moram također istaći je da imam dobar tim ljudi koji rade sa mnom. Dugo godina smo radne kolege, tako da u tom smislu nemamo nikakvih problema. Centar samo nastavlja ono što je započeo prethodnih godina, a započeo je mnogo toga. Jedna od sada glavnih aktivnosti je i bilo je prilike medijski da se priča o tome atlas zločina nad Srbima tokom obrambeno-otadžbinskog rata. To je nesumnjivo jedno kapitalno djelo koje je obuhvatilo 76 ratišta tokom 1992. godine na preko 1300 stranica. Ono što je u toku je izrada atlasa za 1993. i 1994. godinu, gdje planiramo da ćemo ove godine imati obrađeni te ratne godine, a onda bi tamo naredne godine već se posvetili i istraživanju zločina koji su se desili 1995. godine. Cijenim da će, kada se završi tri toma ovih atlasa, da će to biti jedno stvarno kapitalno djelo koje će na najbolji mogući način prezentovati budućim generacijama šta se stvarno dešavalo u ratu tokom 1992. do 1995. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ono što radimo i čime ćemo se baviti u narednom periodu jeste svakako mapiranje logora, gdje radimo jedan i softverski, istovremeno i pisani dio teksta koji se odnosi na mapiranje svih logora za Srbe tokom obrambeno-otadžbinskog rata. To je isto naravno jedan od jako bitnih segmenata kojima se bavimo. Popis je završen, to je jedan ogroman projekat koji je završen, međutim uvijek postoje određene naravno korekcije koje se rade. I ovo što ste rekli, znači, pored izdavaštva naših istraživanja koje se rade uvijek godišnje, bude po 3-4 kvalitetne istraživanja koje rade službenici centra, mi također pokušavamo da izađemo u susret i ljudima koji su još uvijek živi svjedoci, koji su neposredni učesnici događaja koji su se desili u ratu. Tako smo imali skoro, kao što ste sami negdje rekli, vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu od generala Đura Beronje. Trudimo se u suštini da pokrijemo sve te segmente koji se odnosi na vlastita istraživanja, ali i na istraživanja ljudi, naravno, relevantnih iz ratnog perioda kako bi njegovali kulturu pamćenja. Ono što je bitno i moramo govoriti o budućim generacijama jeste da centar ima uspostavljenu praksu, odnosno potpisane sporazume i Pravnim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Fakultetom političkih nauka, Filozofskim fakultetom, odsjekom istorije i mogu ponosno da kažem, zato što sam mnogima od tih studenata bio na neki način i mentor, da smo preko 300 studenata već imali na praksi u centru prethodnih nekih 8 godina i cijenim da će tokom naredne sedmice ćemo završiti sa nove 2 grupe studenata koji se studenata prava i studenata Fakulteta političkih nauka. Evo, samo da kažem još i to, samo da pomenemo, osim Atlasa zločina i knjige o vazduhoplovstvu i PVO u odbrambeno-otadžbinskom ratu, da kažemo da i knjiga o stradaloj djeci u ratu, također knjiga o studentskoj brigadi. Ja moram da kažem da imamo jako dobru saradnju Radio-televizije Republike Srpske, odnosno moje kolege, sa centrom već godinama unazad. Evo, osnovan je i audiovizuelni centar Republike Srpske. Dali ste ogroman doprinos i u nastajanju filmova dokumentarnih. Tako je. Jako teško bi bilo nabrojati sve šta smo radili. Nezahvalno bi bilo da ne propustimo nešto, tako da smo se osvrnuli samo nešto što je aktuelno ovih dana. Ono što je sigurno da imamo preko 30 izdanja samo istraživanja centra. Svakodnevno se radi u komunikaciji, naši službenici i gostuju i vašoj medijskoj kući upozoravaju javnost na anomalije koje se dešavaju, tako da centar je stvarno aktivan u javnosti, ne možemo to osporiti, mislim da je jednostavno tako kako jeste i da je to pravi put kojima mi treba da se krećemo i da idemo. Međutim, to naravno ne znači da ćemo mi stati s ovim što smo radili. Uvijek mora postojati nekakva nova istraživanja. Radimo mnogo toga da bi pospješili našu djelatnost, to nam je na kraju krajeva i posao kojim se bavimo, kako bi radili nova istraživanja što kvalitetnija koje se odnose na rat i ratne zločine. Nažalost, moramo biti potpuno iskreni,
tema je takva kakva jeste, ona je jako teška, jako mučna. Kolege ponekad, svi mi, koliko god željeli da se otklonite od toga, da pokušate da to zadržite na jednom profesionalnom poslovnom nivou, jednostavno je nemoguće da nemate i tu jednu dozu subjektivnosti, naravno, jako je teška tema. Zašto sam to rekao? Pogotovo sad pomenuli ste vi publikaciju koja se odnosi na djecu i tu jednostavno jako teško je biti imun na sva ta dešavanja. Onako, zamislite se dobro šta je uopšte ljudska civilizacija proizvela i dokle smo došli kada vidite kakvi brutalni zločini su vršeni nad djecom. Upravo to i evo samo još na kraju da ponovimo još jednu, da se vratimo zapravo na početak razgovora, dakle 26. obilježavanje zločina u Sjekovcu. Tako je. Hvala vam mnogo što ste bili. Hvala vam na pozivu. Jutarnjeg programa.